but I know when say Attorney General krata no de baye no me keka krata no a me wie na me gu ahome kokko and am say ayo and na sayo ni nyina ne say say bibia say ye tu jimudie ketasehye kankan ne proye ye tu corruption ase from my Ghana mu abaye ba ye ora ye ti committee se ora enye hwehwemu famra no mebo ya mane se abanda da no ehifo na no wo mote so a wo mo de oman no sika sam se obotom se eye busuanya pade a wo mo di nyafunyafu office ankrofo te wo mo di djuma sen ye wiye sika boom ende da hono ma Attorney General say or recover. But there was a case, be the court to a CJ, and what can Attorney General Krata now say, and yes, any pana or more, and not some woman Eddie and Oma Chasono, and yes, on your bonio was it and vindicating is on your bonnet. So what I say, Nemo Mono, say yes, Mono, say Obi Fosikano, and ye 100 million onipano, according in some didn't agent more minor any ADA. Now what to me, and your Mohamuchi Modu, Siaba, and new panel, what you be, a cano minor boy, no, ye be a film, 80-40% in Akano, Pape, Fanako. It is a sana ye can read ya wouldn't say obi confit sheko two obi board ye, coach obi board ye, equal to obi contomania nico dinakota. Sani pano, and number say only access say me kita lawyers a kuku dam wa bed drag yes, and ye dear sem no ye, yes, a quarter quatrim. Dr. The former case, 5 years in ye, ask some the court. And then watching the Dr. Punu other cases ni bebre na on ma discontinue no sanity. It is a some way no more body say ye. And you know you can't say and no or an investigation mo dia about masha say politicians ni bia ye dio mo kwa yokwa ye dio mo kwa court ni ade no. Ni betumi aka che ye ho say omo so betumi anya lawyer for adragi sa cases ya ma ban sisaba ma MPP aba na ban sisaba nolly prosecute ye beti ni bebre left right center nolly prosecute it's mo person mo chesa manyo de onani di o menye ya na. We want to understand say politicians any ya guru subia because impanyefo a ya line wo mu de wo hye case ye ka ho asem ya ye papa Dr. Dufour and maybe a chamber Bank of Ghana governor. Yes. He was a governor and it was under the NDC. And to be true, I can't say, and you're politically inclined. Oh, how? To be cast as something to me. That's not a corporate flag bearer or NDC. It is a more catch as a politician, dear, and Nano Edino. Na say, na by ba, ye big jano, and money did not by ye big jano. Interior Attorney General, 60%, 40%, no, or make into 40, no, one kodi, one franco fee. Abena, Professor Christopher Mayo Kunfi, yeah, and the year train of Sky Train wing. Lawyer for no any last see Yankasa and I'm feeling no much a buying Sana MPP mra. Everybody in prosecute to that is a swammer. You see, it's serious to see a fighting corruption as CJ. A sunny by way they fighting corruption. Nolly prosecute. Nolly prosecute. Would you move your yano? What would you minibre? See, me say, what would you move your yano? Dear see a piano, young one to one quarter say, or for the engine into. Hey, see you are quite chow. You are quite chat. Yet, Becca. Made a hey, Mecca. Nayan Yako Yanim. Say near penalty, I enter the Musa. Nayan Yanko. It's also the legis and the man must say. Dufour goes home with 5.7 billion Ghana cedis. Unibank cash and no and some daily gist at yaba na mekumu ewo daily guide mu na yedi enchimu no amount sasama yeka no 2017-2018 and na ebeto jase 5.7 billion Ghana cedis no sika bia bank yi customers na wo mo di o sika ko ekodi wo mo ekoto wo no mo ye di dwane ade Ajumakono Unibank in penny 40 B and almost sake Cassicani Adia Mexicano acquire something which is there. I say Abaya Mamukrompa, not just say and just a bay Sican Messicra and a bay Eddie Bamu. Now see that send me by and wouldn't say and penny for side defined banks here. I can't want them, you know. Not Dr. Dufour. Eka hobi sanso ena na second deputy governor Bank of Ghana Dr. Johnson Pandit Siama Aine wono ya Bank of Ghana governor asewo na ne ho wombi waka ho
ene ye won e Bank of Ghana governor medical bo ho amane Kwabnadufo junior ono so na waka asemi ho ekonyako Danzi Dennis Elsie Danso Akyere Jeffrey Amon ena Benjamin Ofori Kwadwopoku Oko eti empanyufo yi ene wo mu asasemi baye na wogina emranima emra ene wo mudi se ye kasa yi ye no se rapandit asiama wo kai se bra mampani bodi din se wono enkwankwa Bank of Ghana governor asemu esori ye ese nasam kragusu da quarter oman no ye ni wie ye hu ni pomasibre eno so kwakonkon hodmo ne ade a yeso wayi na frimu ehun sem bebre ena ye de bedu ha ya finally nolly prosecution eda ha na CJ omo kire se wo mu se nolly prosecution no omo file anaso omo de abade eno enkire se ya akwete ne se ye gya no so fa de honkodi emri bi efie bi de ye nima bosu bi de ye nimba obetumi asare opi sa case no but ye mi se ye ho se case sahina Attorney General afali nolly prosecution yasa sorry opin CJ ye misa asem no eno so asem se ba ye koyanim ye ne lawyer fo bedi mu enkobo da bokata e ka ho asem eno aso ko parliament a Abena Oben NDC member of parliament Ablekuma North enra wo mo esrai no ma speaker Emma MPs no kokko obom kokko so so ma me by wo hu se nkofo je MPs ne bi mema no ejejeje ne numbers ne ade wo se parliament nyedwom nti mo amojeje numbers ni ade munye careful na ma me no obeye adwuma obesom ne constituent nti no so no daily guide abo eho amane na anim se MPP MPs no omo work out into oman witness sa sorry na ekoso no na NDC fo bi so ano ma pompa medicine toma ene green white red ni ade a wo mo de kwakora chamber am se debe wey mo to me for raho parliament when the party caliber na MPs na kase no moto no won so bia ko parliament a she party caliber de akoda so so me amanyofo obi a ba bi ogina enti ye se party for no politics de bo be nya ba bia na politics o parliament o yen koye NDC say and obi feel say once NDC kita majority na owo fi honom no chese NDC house power no dabi o enti ntuma no o matwa no o kwesi adam de akọ na afia so o tira fichire sa na usi ya cry boa wom because nyesi ya niom kwakasa wo fichire ho na inside o man to me akontinka ko bi empo ahu na enti stars nso na o madwudwa jai o mo so bo ho efenti o se mom kwanom ko parliament ho enya wo style na wa pam da chance o be ko parliament o atade na ehye no to be found rap parliament enti ase sa parliament na wo ye chief fichire na ye hwe ne sa no modro enumunyam ho pa yentumi fa bibia nya manyosem enipa so na ekonya de keto o eno masan so twantoma ma Abena Abena omo bo ma we ntem kra enum bi fie nra nyina edidatim sa etwa na wakai me omo ana omo title sa anyumi revolution has a long way to go but has come to stay. Kedes me go. Na waka kedes awie no. Waka kedes awie se so bia hunu ba bia free. Because amanyoko ba kum na beti kedes. Na beti kedes. Ya mama rom say da bi we ho de o man to sa nwum yi. O man to sa nwum yi. Nwum we me to because of nsem kokko no. Eho. Ghana ye de eti delegate da bokata mu amane eno no da bokata yi aka eho asem na CJ Mahama case enra mpato ye ka case a we no nye CURSE we no ye CARES na chese Mahama edwe ho eno ano no Mahama odwe ho wo dadwen eye ne dadwen yade na ada no so chronic aye kwankro na enko no ehia no eno ti no sebo so ba wo de Mahama Care Trust Fund eba ya sa trust fund no ebeboa ebu on masigi ye wo hai on several occasions ena kwofo de omo yare ho story seba ese ye yare na ye hia moa ye wo kose ekoye surgery ye ntimi ntonro enti Mahama Care adwuma ebeye enie sa niema ni nyina no mo cheso omo de photo bi to wono ma ebeboa mo manfo nya pomode papa nye yade ni nyina enye yade ni nyina ena se wo kwaya sabe na self insurance scheme no cover Mahama case wo ho se ba beboa ye nyina Ghana ni bia emfa ho so ye blue emfa so ye green emfa so ye adantem
aye Mahama case eba be hwese nyina benya pomode papa iti parliament agye atum ye tuche anamompa oh yeah anamompa that one Mahama case no tu check ese anamompa ema o mampani Mahama oh yes yade se obi yade na onyamwa na ono ana ni tua se yade inti ebekumi yade inti ebekumi kakran inti o mampani yemo na baso se ode ose ayoyo me de mede unse call parliament no na den ya unyan se beko smooth se o ebedu ye na yade atum na MP se wo Adom kuma no fa no susu se ase eni national insurance scheme no ebesi akan se mampani wo susue bia ade na sa sika no yemfa nse NHIS ne kena na yade bia enkova so atiase but ye a separate fund ediama but unse ye rakando achemu se nyade ne NHIS no ebe compete media ne sem so obi won motumi frɛ at the time a wafrɛ no obi so de wo hɔ no ma eye line o no obi so de wo hɔ no ma ye obetumi awie kra na abɛkɔ ho no na kyɛ sɛ enioma agensem nti Mahama case de ye sese botaya mpanyifo de aba no eye botaya ema ya sumdue ema ya hotɔ nti madaroma moya aba ne sen so moye hu na kwanya ehya se ye adwuma ye nyina bɛfa so a dodo no aso ebenya ayarehwɛ ene ayaresa papa ɛwɔ mo yade a edo mo ekowu mu na omanya hoto tisi da obokata no nie na ye mame Patricia Piajein Adom kuma be de akire Adom kuma ba no dania be de akire unse no ebeto dwa se emrahye be dwa fiase gina se wono ene nkosi ye rafenyo mark na nan ewo ECOWAS parliament no mame ne so wonkodne wonkochina adechie ka ho saa asem kwempo no mo ka no so a obi ade na nsi gina ye obi a mo ho wan kire no amana nche so obeye anaso onye eno asem se ye de asokon ontumi nye yisa na ye rafenyo mark so ECOWAS parliament na owo no ewo duration ewo bre wo so ho no mo ne bre enso ye yenyi na di enkoba se oyare denden di a ontumi koye na dwuma eno no aso nka se dwuma no ontumi enye eti bibia ni ho no ma e makwan se obi beka so no Patricia Piaje enkosi na nan eti mo bia fa de enko babia eso no na eko akos as a member e wo no timpanyifo miensa womo na edi dwuma no womo mo kwan no mo nyoma dwuma maam ne sune sije wa horo ne sa obi afa bibia emese ne kon nti no so ye de koso e wo emrase bedwa fie enra ye di bi eho amane ama wo ne nkrata ode abada wo kata dodo no aso afa emu amane no sije mawie ma me fa me birthday